North Korea ngam khaidi khiliba propaganda loudspeaker sing lauthok loi haikre North Korea amasum South Korea gi ngam khaiga tainaba mafamda khiliba propaganda loudspeaker sing suno lauthok loi hena Pyongyang gi mekedi gi phongdorakre North Korea gi leader Kim Jong Un gi masanupi Kim Yo Jong na Pyongyang da lewa adu ngam khaidi khin propaganda loudspeaker sing khara lauthok pa hokre haina South Korea na phongdok libadu aranba masum yumpham yaudabani haina singdo warol thamnakre North Korea na propaganda loudspeaker sing lauthokhiba leiti amasum lauthoknabigi warep nakhibasu leiti haina state media ACNA na phongdokre Kim Yo Jong na leba adugi constitution leba adugi tungi phirep lepsagani haina section warol thamaga loinana South Korea ga aphaba mari thamnaba khak hotnaroi haina sutangka character singdokhiba leikrai ki South Korea gi military na sayola sigi ahuba sarukta ngamkhaida khinba North Korea gi propaganda loudspeaker sing adu South Korea na makhogi speaker sing lauthokpa hokibadagi North Korea na lauthokpa hokibani haina phongdorakiba wafam sing adu Pyongyang gi makedi gi tokshinnaba oidaba wahi sing ni haina phongdorakli haukiba matam kya gi mamangdigi laiba ani gi marakta loudspeaker sing sijinaduna amana amagi mathakta ayat apan piduna laknakhibani North Korea na makhogi loudspeaker sing da K-pop isai sing thaduna North Korea da akai pa piri aduga North Korea na sanga na khongbigi makhol sing South Korea romda khongjili ari Lan mayong na rabasu Myanmar gi mikhal sungsoi suidina pangthoklagani haina hunta gi sitna phongdokre Myanmar military hunta gi nauna maming thon khraba governing body am oiriwa state security amasum peace commission gi ahanba miphamna sei isigi December Myanmar gi mikhal sungsoi suidina pangthoknaba asanba miyeng thamni Myanmar hunta gi senior general Min Aung Hlaing na laiba asigi mikhal asi lan mayong na rabasu sungsoi suidina pangthokani haibigi thajabadu thamki mikhal asi mai pakna pangthokpa ngamnabagi damak civil war mayong nariba laiba adugi township singda military operation sing sathanaba pauktak pikre hauki laiba pokpo numita pangthokibe state security and peace commission gi ahanba mifam aduda Myanmar hunta gi deputy commander in chief Sowin prime minister Neo So defense minister Mong Home Affairs Minister Tun Nung Foreign Minister Thanwe Military number 3 gi General Kowar Linamasu Military Junta gi senior official kya sargyaki Military Junta gi senior General Min Aung Hlaing na mikhal pangthokadaba tha mari khakta ngairaklaba matam asida Myanmar gi mikhal asi mai pangna pangthokpa ngamnabi gi aset pa phirep lokibaga loinana mikhal asina Myanmar gi anauba president ama khanduna lewak siam lagana ki Myanmar Junta na leba adu mikhal pangthoknaba thorang tawriba si democracy da khumangyang sangsinabagi pandamdadi haipam pandamdane ki Myanmar gi mikhal pangthokadoriba siga mari leinana political analyzing na phongdorakpada mikhal pangthoknaba thorang tawriba si Junta gi sip Min Aung Hlaing gi president oinabagi thorang amani haiki mikhal asida Myanmar gi khwaidigi maruoiba opposition force am oiriba National League for Democracy di saruk Yaroidaba hanasu political analyzing na nunang bo phongdorakli mikhal asi mai pakna pangthokpa ngamnabagi damak Junta gi sip Min Aung Hlaing na mikhal ga mari lainana mi hatpagi thabak sing thingnaba khongthang kya lokhanaba mari lainaba singda poktak pikhi mikhal ga mari lainana mi phami puntawbu singi mathakta matik saba serak pigani habi wafamsu Junta lu singba sina thamnakli nakal amaromda Myanmar Junta gi mayokta lan horiba resistance force singna Junta lengana mikhal gi thorang tawriba sibu matam kya gi mamangdagi yaningdabagi wafam phongdorakpa ruina Rakhine state mapangal kana leiriba Arakan army na Myanmar gi mikhal asi mapung phana pangthokpa ngamdanaba khongthang kya pekhet ni haibagi section warol su thamkrabani hairi Nepal na leba aduna puthokpa henba mai megawatt sani India da export tawnaba thorang lakhatkri Nepal leibang India da hanadagi mai megawatt samapan ga nifu export tawdun leiribadugi mathakta henba megawatt sani amasu export tawnanaba sem sari haina official oiba paw mana phongdorakli anabo khongthang asina Nepal da henba Nepal rupee billion marfurom hena kanaba phangadori ningsingbuya India amasum Nepal na maigi matang na long term agreement oina lakadori ba sahi 10 sida megawatt lising 10 export tawnabagi khuyak pinaba leikrabani hairiba maigi sanga si nungju tha oiriba jundagina November tha phawgi manungda oigadoribani Central Electricity Authority of India na leba ko numita Nepal dagi lakadori ba henba mai megawatt list chama ga mawdragam panga point tare du Haryana ta piwada ayabra laikre Pausi ki matang Nepal ki Prime Minister KP Sharma Oli na mga social media posta India da export awgadoriba hydroelectricity adudagi laiba aduna Nepal rupee billion 80.27 phangmangam lagani haki amaromda Haryana na Nepal ki mangjong na maigi megawatt
ꯆꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒ ꯃꯉꯥꯒ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯉꯥ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠ ꯆꯥꯝꯃꯔꯤꯒ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒ ꯃꯉꯥꯒ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯉꯥ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯔꯥꯖꯟ ꯗꯥꯀꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠ ꯆꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯩ ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠ 1,140.8 ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯦꯄꯥꯜꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯗ ꯌꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯩ ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠ 10,000 ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯨꯀꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯟꯇꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯅꯦꯁꯦꯟ GPRNꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯏꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯆꯥꯋꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯟꯁꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯒꯥ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 68 ꯁꯨꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ NSN GPRNꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯄꯨꯅꯤ ꯃꯥꯎꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯁꯤꯡꯒꯠꯈꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯀꯟꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯁꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ NSN GPRNꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯏꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯆꯥꯋꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯟꯇ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯛꯇ ꯇꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯔꯦ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟड ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖौरी ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ SUV ꯑꯃ ꯑꯔꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯇꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯔꯥꯖौरी ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯈꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ SUV ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯩꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯇꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯗ ꯂꯂꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤ 2 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯂꯤꯇꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯕꯜꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯍꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯒꯤ ꯈꯥꯋꯥꯁ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ पंजाब BKI की ऑपरेटिव अनि फारी मियोय अनि फाबग लोइनना टेरर की थबक थोरमसिंग सथनब पाकिस्तान बेस तौबा बाबर खलसा इंटरनेशनल BKI की ऑपरेटिव हलविंदर सिंह एलाइस रेंदा की असौब खुजुल थोरांग अमा माय पाखनखिद्री हैना पंजाब पुलिस ना क्लेम तौख्रेनसु पाउमुन मखाताना फोंदोक्री फारबा मी अनिदसु BKI की ऑपरेटिव नि हाइन फोंदोक्लदुना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव नाकी मखोय ग्रेनेड सिंग सिजिनदुना गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट सिंग अटैक तौनब थौरंग तौरंखिबने हाइदि टेंटनसुम मैम थमजगी हौजिकोइनदि मैम पाउस मता सलुशन जरगे मसुम मखाता बनौबा अपडेट मैम पुनंगामिनसी